Masekwane. Ntate Moteng ha o ka tlo sheba ke leboa ka hobane la ne le na le mamelwa ke bo mme bana batho ba baholo ka mantswe mang family kotsi ya pele e kile ka e hlokomela haholo ya pele bo mme la ba kena nthong tse tsa marato kapa lenyalong ba etsa o ka re lenyalo kapa lerato it's all about them alone ke kotsi ya pele motho o itebala o ka re ha re babedi nthong ena o ka re everything it's all about nna fela ke le mosadi and now ha o tlo e sheba why ke bea yalo nna wena o tla bole mo relationship e kosa wena be wena o tshwanetse o mo kgathalle e tshwanetse be wena o tshwanetse o bone hore everything it works all right ntho di etsala hantle hohle ho tsama hantle e tshwanetse be wena o etse magic o etsahale in the family e tshwanetse be wena no utlwa re o hantle na a lebala hore ntho tseo kaofela le ene motho wa hloka ho botswa hore ho hantle. Are you okay? Are you fine? So ngwana monna o qetella ile yene a dulang a ntsha mara sena any refill ho yena so ha sena any refill etsala ho sala segeu ka ho yena yano ha segeu se sala reaction ke yone tswa ha reaction e tswa jwale e tswa ka tsona ntho tsa dipolao jwale because o sentsa le bitter o sentsa kwatile jwale o reacta ka tsela ya revenge mare a re lato re qadile ka ipele ka ntho tse nyane tsena fela ha o re o mathela molao lone o emetse batho ba bomme support system na o tshore yona ke banna ba bangata ba lla ka ntweo na o tshore yona ntwe ka reng e wena Dr. Masekwane e ka etsa hore banna ba kwate ba ke be jwang ba be le khalefo ya hore e ka re rona molao ha o re sirelletse ntate Motaung ntho ena e le maditse haholo bontate le bo abuti ba bangata a re etse fela mohlalaje ha o re fela ke re bomme ba etsa o ka re dintho di revolver fela around them o ka re ke bone fela ba phelang gore ka mantsoma ha ke le maratong lwena o ka re dilo ka o fela di basitse mo ho wena di shebile wena o le mong ko mametse o shebe ntho e nngwe etsala o kopana le motho ha ke rabala dibukeng mona ditori maqhepeng di social media ra di bona ntho tsena ha o tla o robala story sena o fitlela ntato o kopane le motho mo kopane le ene teng ha ka to kopana le ba buisana ba utlwana ha ba qeta ntate Moteng ba utlwana ka tsa marato go utlwanwe hantle I see ba tsebane hantle ba tswe ba lo kopanela ntho e ba e sharang ba le babedi ha ba qeta o e share o shebe e se le move in jwale se ba ntse di move in wa utlwa ntho eo jwale ha ba gutla ba fetsa mo after 2 days 3 days mmona re ocean what discover hore hey tau o kenena le ene maobanyana mo maobane a se motho fela o na le matlanyana le nteng motho ona ke motho setšhabeng motho ona pokota yo ka re entle haholo jwale ntate di demand di setse di kena di a udimo tsele sa dumallanang ka tsona ana le ntho a tsebang hore ke na le backup e ke tshwereng ha o ka re no gore bophelo ba boseile kaofela ke ntho tse leng hore yaanong ha motho a qeta a tlo sheba ntwena banna ba tlo sheba hore marona what is protecting us king eri defender re llela kae ha ba fitlela ona letho motho ya pele ko le kopaneng teng le buisana re no mphe nna 1000 rand o mo file o mo reketse dijo wentso ha sentse a find out o mang hosane demand le scale ya udimo jwale onka advantage ka lebitso la hao onka advantage ka memo kore ha ona ro ka re he
jwale ntwetse ka di utlwa ditaba tsena kaofela Yes. wena ntate o mathela eng he wena jwalo ka o le monna o le ntate o sa nke qeto e felletseng a re a mona ke tla tlameha hore ke tle ke o batlang o ntse o ferea man o ferea kwana o itsetsang ntho e jwalo o itsetsang ntho e jwalo that e o libisang le hore jwalo o iphumane o so o kene mo o sa tlamehang hore ebe o kene teng o tlameha o file ka baka la bo hehe bona ba hao o tsama o ya matha jwale o kena mona o kena mane jwale o tsama strateng se bitswang Febelina o hohle jwale mona o matha Febelina Street mona o tletse jwale o tsama number 41 Febelina Street me ha o kene mo jwale ntho tsa o se di utlaka jwale o wela ngwanena wa motho jwale o batla o bula ngwanena wa motho kapa ke a puta wena last number ha ke puta o ska tsaba o tsho motang o mpute we be hantle re ke re bue nano lena ha ke re bueng ditaba re ke re bue ntate ke go ba ntwe na e bohloko ntate yes basadi ba se ba tshaba lo fereua basadi ba se ba tshaba banna mosadi e molemong ha sheba monna o bona mmolai ha sheba monna o bona kgokgo e tlo molata ntate waka ya pele e ke tlo e beyang ha re sheba le mo mamedi ya imametseng o boditse potso ntle hore jwale motho o phushwa keng a tlala a tlo kena hohle mona ka ya ntsana le ntho tsa hae ka tlung bothata ke eng jwale o tlo fihlela ntate Motaung bo ntate ba bangata ba mametseng hona jwale motho ha tshwanetse a chase o tla ka ntho tse reng ke di delay tactics tsa hore a fihle fela hae o se ntse o robetswe a ska fihla o ntse o shebilwe because motho o pushitswe ho fihlela level eo ka lebaka la hore ntlung ha o sa hlolo ho ba le khotso kapa ntwe mo fang peace of mind jwale the only way e kholo e ke bonang ka lihlo laka monna o tlala a etsa difebelinki tseo ntate Motaung a se taba hore wa rata o batlana le ho reliefana le stress sena le ntwene sa mofeng khotso e anang le one ka tlung kore ka mantsoma ntho hape e khutlela hape ho mme ya lapeng hape hore mme o etsa eng o etsa le lapa le be conducive environment e ka tlisang khotso ka rantlu ho be le mofuthu o hantle kore it's a both way e ka mona le ka mona ntate Motaung nkekebe ke isa fela hore ke bo mme ba wrong nkekebe ke isa ke bo ntate ba re ameha re le both parties re le babedi kai hona le o sa yetseng karolo ya hae hantle e tshwara ona temo he knows my name mo mamedi ke tlo bapalla pina ya Jimmy Swaka dumela mo mamedi ar ke re bueng e re ke bone mona palesa are heban strata se ntate Motaung la bua le last number mono when watswa impa wena ntate Masekwane Dr. Masekwane ha ke tsebe man ke mohlomo le mona bodi kerekeng jwalo ka ebile ona le kereke setjhaba se tla o tlala mono but hona ntwe ke batlang ho ibua hona ntwe ke batlang ho bua mo mediscoff na ntwe tlo ibua kwa mona man ke re pha fela man ntate Masekwane ke lahlele man ke lahlele last number man never man ai he knows my name Jimmy Swaggart He counts the stars, one and all. He knows how much sand is on the shore. He sees every sparrow that falls. he knows my name Jimmy Swaggart yes monna moholo In control of everything. ke leboa mono masututsa ikaneng re leboa hle Musalela Tekiso ke I'm watching you from Botswana Nanki Hlomedi
Kenneth Fokisi. Ke le reditse. Ke leboha Kenneth. He knows my name. Yes. Motlatsi Mosiako. Ke dutse le lona. He knows my name. Ka bona mona ke na le wena mo Motlatsi Mosiako le wena ke a bona hle o dutse le rona kwano mona. Lesedi FM o tswele a hola 65 years. O bona di balloon ke tse mono. 65. Yes, Lesedi FM. Wow. 65 years. Wow. 65. He knows my name. O tseba lebitso la ka Ntate Masekwane wa le tseba lebitso. He knows. He knows my name. He knows my name. Re moyeng hape he mo mabidi motleranyelwa. Ntate Masekwane le yena monnelwa e re buang ya qetang ho re binela ha monate akana monna moholo Ntate Jimmy Swakata o kile a ba le bothata a wela tsietsing e kgolo hampe ya bophelo. A wela tsietsing ya bophelo. Jwale na ntho engwe ke na Ntate Masekwane ha ebe ke sa buitswa no mpolelle kore ho bo ntate mohlomong le ntate a tlaletsa mona nomoro ya mohala ke 086 000 3084 mohlomong le ntate bo ntate bona mahlo bona ha keng a dula a shebile kana go tsohle kore motho a gore ke eme ke shebe rena le la palena la ka ke ya kae le lona eng aba khathale na Ntate Motaung kore motaka shebelle hobane hona jwale ha o ntse o bua le nna Dr Masekwane ntwena ka ofela e khutlela lapeng I'm telling you setjhaba se be hantle ke ka baka la lelapa ka nnete di family ke tsona tse bopang setjhaba. I'm telling you jwale ke eng ntate ke ho robeha eng o etsa ho robeha eng Ntate Motaung ha o ka tlo sheba ne ha banna nakong re ya tina man wa tswa nthong ya banna Ntate Masekwane man nakong banna man re ya tina ntate wa ka man motho fumana o ntshitse leleme ka re kgomo e na le nyoko man fumana leleme le na le tswile le le ketlile wa tswa kgomo e na le nyoko leleme le kantle e tsamantse e tswa ditente fe yeah man no man doctor man in the normal last number man na kongwe re a tina man tshwantse re tsho rena na kongwe bontate re a tina man tshwantse re amohele Ntate Masekwane man bonnete Ntate Motaung ha o le shano mo it's with every man a re shebe lentswe la modimo le reng ka hoba le tla re thusa kae modimo ha yetsa motho mosadi o yetseditse motho mosadi a be attractive. That is the main concept ya mosadi o molomo hore a kgahlise ke a kgahle ke matla mosadi ao ho kgahla hore a kgahlise kgahla ke matla ke core thing e matla ao mosadi a tshwereng bonnete kore le rona bontate ha re no stopa o sheba Ntate Motaung self control ke yone hlokahalang self discipline Ntate Motaung a ke etse mohlala tje bona setjhaba se ke se tshwereng ke bua radio bona setjhaba se skana ka ene ena a se ntho fela e kareng ke bua mo yeng Bloemfontein fela hohle ke tswa Potchefstroom ke tswa bo Vryburg hona le dikereke mo ke tsamileng teng ho tlala bomme bo ausi boeng but ntate ho tla batho ba batle ho tla batho a sorry nna ke magic or ke steering marona le ntho one and thusang
ke bua ka sebete moyeng ntate wa ka somebody o tsebang ko ke tswang teng whatever ba mametse ba ka rena o le shano mona mara ke bua ka sebete ke ile ka ithuta hore ke tlo ba le self control ya hore ke ska ja mohlapi o be o ska ja mohlapeng self control Ke ska hlaba self tsena. ena ya modimo e tlileng mona self discipline ke rometse hore ke ihlokomele ke ifepe jwale ntho ha e bonolo mare ya kgonahala e kosa wena ntate Motaung o berekane le wena o bue le wena o ikenye meeting o ikenye kara boxo ebe wena o itwantshang hore man nthwena a ke tlo e etsa yena self control but re ntse re sheba self control o appreciate hore mona modimo o berekile mona o entse setshwantsho se setshwantsho se se setle wa utlwa ntate Motaung self control and discipline o mametse le Sedi FM motho motle re tlo ya mane metsotsong e 20 pele hora ya 12 mane mo teng re tla be re ya mabenkeleng jwale ai ntate man ai ntate Masekwane ha ke tsibi ngwaneso man lefatshe le ya duma lefatshe lena kaofela Afrika Borwa e fetoa naha engwe wa tswa ba re ka dilemo tse pedi tse fitileng le mo tse pedi tse fitileng tsena tse ke basadi ba fetang 13,000 ba bolailweng 13,000 ha o kwala mahlo ha o ka kwala mahlo wa nana dikolo hore bana ke dikolo tse kae ntate wa ka a ko bontshe ntwe hona le bohlokwa ba ho atumelana le modimo bohlokwa ba o atamela modimo rona banna re hole le modimo hona le space se hole malapa mangata 80% ya teng batho ba tlisa modimo ka ra lelapa ke batho ba basadi monna o butsise geo pakeng tsa hae le modimo jwale ntho ya kereke ya thusa ntate Motaung because e tsosollosetsa letswalo la hao ha banna re ka yema ra atumetsa modimo ka ra malapa rona ntate Motaung ra kwala letswalo le tla phela ha letswalo le phela self control o buang ka ya tsoa ha letswalo le phela discipline ya tso ntate modimo o file monna mandate ha fa mosadi mandate wa o manager le lapa jwale malapa se tsa manager ke batho ba sa tshwarang measurement ba sa tshwarang transcript ya hore le tsamaya jwang that's why go nna a mess up modimo o file monna mandate aba mo fa le tshimo a mo fa le memorandum jwale malapa jwale a raniwe ke batho ba sa tshwarang memorandum ha bana memo jwale rona banna re hole re tsamaile ka memorandum re tsamaile ka dimemo hohle ntho tse re tsamaile ka tsona ntate wa ka ene memorandum re tsamaya re o tlatsa hohle mona ha o sa hlolo o benefita in le lapa jwale se geu se ba teng ka rantlo ntate Masekwane o bua tabeng o re rona re le bontate re le bo Motaung re hole le modimo ntate wa ka mme o ba hole hona le modimo ho ba ka mathata a mangata ntwe na e batle government ha bano ithiba ntwe na e batle mapodisa ha bano ithiba ema mabenkele o shebella sehlopha sa hae sa thatohatsi sa bolo ya maoto ha o sheba le jwalo ka motho ya bolokang ho hang empa kgetlo le leng ha sehlopha sa hae se kora tjhelete e kengwa ka accountong ya hae ya ho boloka ka savings coach ya bona wena o ntseng hora wena ngwaneso mono ko shebile re ula le Dr. Masekwane re tsamaya le yena ra se Thabiso Tsholo Mary Dieketseng ke a bona Dolly Patience banna self control very powerful ntate le bua ntho tse kgolo ntate doctor o right ke Mojalefa Luther o ske wa leka yaba o kena mohlapeng wa hao o bua mantswe a maholo doctor le Mojalefa o a dumela DDCT Sebekwa o mazia o sane ke Mantaha monna ha ya mosebetsing hlo e buima ntate Elliot o buile ntate Masekwane la o ka thola
a re buile ntate Masekwane mo ngare banna la nka fumana dinomoro tsa ntate Masekwane hle ke a mo batla we ke a mo hloka Alina Matibello self control anno re shebe mo hey ai mo mamedi re tshwere taba ya bohlokwa haholo bua monna ntate Masekwane o tswa o qeta o bua ntwe nngwe ya bohlokwa jwang e kgolo hore ntho tse ding tsena tse bohlokwa kana tse etsahalang maponesa a tshwere ka thata mmuso o tshwere ka thata ba tla re ba thiba di hlole ba re ba thiba ba hlole ba re ba thiba re qetele se re lla ka bona hore ha ba etseng so o bolelang ha hore ntho ena e batla rona ntate wa ka ntwena e batla re ikenye meeting rona re kene kopano banna ka o fetisisa a re khuhlelaneng le modimo that's where it start ke mo tshwantse qale teng ha monna a khuhlelane le modimo a khutlele ho ntatae ntate wa ka ha monna a khuhlelane le modimo once monna ka khuhlelana le modimo wa ithola wa iphumana o kgona ho nahana hantle o kgona ho bona hantle because ha o tsuwe motho wa nama fela ho tsuwa motho wa moya o ka hare ho yena Bible ke ena ere hona le monno mo ana dula le mabitleng ba bitsa mapodisa mo Mark chapter 5 mapodisa sa mogoni a tlangwa ka di chain a etsa mare Jesu ha hlaha ha lwane le di chain tsena tse mo fasitseng Jesu o lata the core of the problem bothata bo le mondeng ona senga dula mabitleng ntate wa ka bothata se dipolayano bothata a se di rape a se di kidnapping a re lo batlang the core cause ya ntho e tsalang ntho tsena tse tsalang because ntho tsena tsa dipolane ke di results tsa ditholwana tsa sfate sena le dikutu a re lateng dikutu tsa sfate sena ntate Motaung ntho e qala in the spirit of the person ka bo yona e qala moyeng wa motho botibong o ya ntho tsena a di etsuwa motho di etsa a le mong kwana a ipatile ntate wa ka o ya tsamaya a ilo lalla motho a ya mosebetsing o ya tsamaya a lo etsa eng o dula le mosadi wa e ka tlung o mo otlela ka tlung a mo otle a ye ba mosadi a dule a ya sepetlele mosadi o di etsa ha hobane le ponisa le keke la ba ka rantlo engwe le engwe le ponisa le keke la ba strateng se seng le se seng bothata bo ho rona o tshojwalo ntate or in the spirit jwale Jesu na fitla o tlo wetsa a khalemele diketane tsena tse batho ba di ba fasitse o fitla bua le core ya problem o bua le moyo a re helona le ba kae ka mo ntwe batho ba ntse ba sa ibone ntwena e o buang ka one e monna ha le mong o na le meeting le yene wa o etsa borra o bane pelo le moya e tletse borra jwale ha moya wa modimo o le teng ha meeting wa borra o kena moya wa modimo tlo suppressa lo lwantshana ka ro yena you can't do this you can't go on like this jwale ntho e o e qala kae ha re ka khuhlelana le modimo ya ntate Motaung but re di firstborn tsa hae motho wa ntate ke firstborn ya modimo motho wa ntate ke firstborn ya modimo modimo la itsibula ka monna ntate wa ka aba mo fatsi mo man ntate wa ka a re tsibuki yena monna a mo fa authority a mo fa matla a mo fa dintho tsohle a ke botse potso fela ke bontate ba ba kae fela ba ile hore pele ho robalwa simple pele ho jewa dijo aba kopa family ya gare a re rapeleng pele a robala simple pele a robala pele ba ka ofela le lapa di lo robala ntate a bitse family a re tla re rapeleng family ya ka pele ho jewa ke one ntho yo bontsang gore re lahletswe ke control re lahletswe ke voice re lahletswe ke matla and then ntho tse a di lahlile di bontsha gore re sa le hole le modimo a re khuhlele o modimo tatwaka ene o kekebe wa ba le self control o sena modimo o sena letswalo le phelang ka re wena discipline kekebe ya ba teng because ntho tsena di qala ka o fela o le mong
di a planwa ntho tsena wa di dulela fatshe o nagane ka thata gore ke lwetsa yaanong ha moya wa o tletse bobe haholo ho sena karolo ya modimo ke borra fela bo tlotlang ka kelellong ya hao borra bo ya tla kelellong ya hao borra bo ya tla kelellong ya kore modimo ha bopa motho wa mme a re bopela motswalle enwa e motle a re bopela motswalle enwa eo diprofobia di reng mosadi ya kgabane a re bopela batho bana ba kgabane bana a re bopela batho bana ba bohehang batho bana ba batle modimo ha re bopela batho bana o re bopetse bona ebile ba bopa ka kgopo ya rona ka kgopo ya rona re ba rate re rate botle ba bona re ba hlomphe re rate go ba le bona ka nnete jwale bothata o re bo moyeng wa motho bane o nana bo satane bona ntho tsena di etsang wa dinahana a le mong ntatwa ka di spiritual ntho tsena di qala moyeng bible e re se se nahanang pelong maikutlong a go ba sona a ke reng ke momamedi mogale mohamadi o re mametse a ko bue le rona 08 6000 3084 rutlwe wena o reng e re kutlwe momamedi mona be ka re ka fumana bamamedi ba khotso momamedi o moyeng khotso re a phela ndate batho ba bomme ba jwa ke nta tsa kobo tsa bona o bolelang a o tsho jwalo ha ona ka phutano wa tsagateng kwana go lebella go ka phela le ona ka le gale jwale ntate na jwale ha re shebe taba ina wena mogotsi yaka bonoa boqalaneng wa ke nthodla nyereteng e fatshe la motho e ya ntate wa ka la go tsama o tsebo go ntsena ke mowa ha ona motho a phela le o tla ba tsena go tswa ba o jwale re thuse ntate ba re batla o thusana Afrika borwa wa bona rena le mathata re ka etsa jwang he ntate wa ka hore dintho di be hantle re ska ra ba le kelello ya hore jwale ke lata noa strateng ke kenya ka tlung ntate o khawile ne ke batla go motlositsa hantle ke re mofumane rena hobaneng kelello e fihla mane mo e reng o lata noa strateng o kenya ka tlung keke wa lata noa strateng wa kenya ka tlung kore ke batla gore nthwena re shebe rena bontate na ko nngwe re na le maikutlo mme maikutlo ano a fihla jwang ho rona hore motho a ba re ke lata noa nkeke ka kenya noa ka tlung momamedi o moyeng hona jwale dumela ndate Dr. Masekwane ndate Democracy ke dumametse mo manola bua le nna monna ntate o pile hlogo bo ntate ha re batle go ntira le modimo ha re batle go khutlela dikerekeng re file mathapa rona ka ra ditsietsi ntate bua ntate banna ke bone ba dira ba tsama ka pele ntate ha re na di-drug queen re na di-drug lord ha re na bontate ba ba leng di-road botlele malapeng a rona ntate thuso a re boeleng go modimo bua le banna di-main conference ha di sa thusa di-counseling ha di sa thusa di-therapy ha di sa thusa ntate wa ka ke a leboha ntate thuso ke a leboha ntate o qeta o bua ka yona ntho a re di-main conference ha di sa thusa a re di-therapy ha di sa thusa a re o tlameya gore jwale motho ka bomong jwale a ka ipatle ke yona ntho o qetang o bua ka yona maponesa a tla imelwa mmuso o tla imelwa gobane ntho e teng e ka hare ho motho mona e teng ntho e ka hare ho motho e etsang gore a etse tsona ntho tsena tsewa di etsang e sa boneng ka lihlo la nama momamedi o moyeng dumela khotso hello
Momamedi dumela hallo ntate Hello. ntate re o mametse ntate wa driver ya mo chesa nthwena o ka koloing Momamedi khotso hallo e re teng ntate O bua le Sepokota ya ka ka le kamo. Ntate Thuso. Ke kopa ho bua ntho e le nngwe. re mametse ntate Bomme. Le ke thuka mekgalo matsatsi ke bomme ke mablomo. Ene bomme e le mablomo mme ke motho ka ntsela go tshwarwa hantle. Ha o ka motshwara hantle o tlo ikokobetsa go wena empa e seng ka o fela ntate Thuso go na le be sengwe go ka ntate go tla nka motho wa mme o mo kenye ka ga ntlo kgantsi o kenya nyowa o ba neng go na le e mong ha o so go dula le yena o mo tshela ntlo mo hlokometse ha o tshintshela mo neng ntate Thuso ha o tshintshela mo no o kwa wa dimela go ang motho wa mme ntate Thuso ke kopa o bua nnete o shebe ba ba kae bomme ba bolayang batho ba ba kae o thole le go bana ba na fuwa monana o thole le go mme o ke ena ba se ngwana motho wa mme o tsebile ntate Thuso empa e seng ka o fela hle le bontate bontate ntate Thuso ba hloka o tshwarwa hantle ikokobetso hlompho ntho ya pele fela ntate Thuso nka go tabela no ke di conference tsona tsa go le bontate re ka bile motho go betse go itukisa ka wena mo le mo ntate Thuso ba le fa mona go tsega mathata ntate Motau ke leboa sporo o re motho a itukise a le mo kore tshwantse he ntate hana o re ke kopano motho a tshware meeting o tshwa le yena motho a e koro nako nngwe ka 10 o'clock motsheare kapa 10 o'clock o seng nka stulo dule stupu o ko nke stulo dulo le mong o ima o tshware kopano le wena o gore ke batlang lefatshe mo ke tlo etsa mo o tswa o seng fela ba robetse ka tlung ya soufeng o ska bulela TV o ska bulela radio o dule o imamele o iphumane o ithole o ipatle bothata kore re nnile busy haholo mo re fihlelletseng ko lahlehelwa ke rona re bile busy haholo re lahlehetswe ke rona wa theowela o busy ka eng o etsa eng wena ha o sa hlole o iphumana you are lost ha o sa itsebo man o busy too much o etsa ntho tse ngata o di khala ntate Motau re lahlehetswe ke rona ke a kwala jwale he motho motle ha re nke momamedi o moyeng dumela khotso racha momamedi o moyeng dumela hai hello momamedi hey di kena ka matla ntate wa ka di kena ka momamedi dumela hello se ke le ka da le Thuso re teng mami motho mme o kotsi haholo man o tla utlwa ha se ba mmile mona le tšhelete ya ditlala ga ba mamela le taxi ka mo ba re nwele tšhelete ya ditlatla o tsho mme o tsho motho wa mme a re ke nwele tšhelete ya ditlala ya setlatla man mme wa ka mkhotsi a tlowa man ke ba tshaba hampe le ba qabanya ha ba batho bona motho wa mme mo ngaphela le taxi hai impinyana anda titaba ina o a tswa o ntso bua titaba ina jwale mme ha le bua ntwe tata gore motho a ketla re ke inwile tšhelete ya setlatla e bomna ke le hlokomeleng hle le taba tseo le di buang la le ka di-taxing le bua le kae hobane batho ba bang jwalo ka mme a qeta o bua tjena hona jwale ntho tse ding tse etsahalang tate Masekwane hona le batho ba reng banana bana re a ba ntshetsa ba ja ditšhelete tsa bontate ba o bona ke ntho ena ke hlokomela molomo wa hao hape hlokomela molomo wa hao hape o nwele tšhelete ya setlatla sefeng no batlang setlatleng hai yele majwala na tina ntate Masekwane tswa ntho ya o matha majwaleng ya tina man momamedi dumela khotso momamedi o moyeng hai
ntate maso a mona be be ntsi ke a leba ntate wa o qetela ke a leba abuti ya nda go ya di mo modimo o hloke o e mo le o ha ka a e fa manuwa o ile o ke le nyalo ka patlo bana no pele ho nyalo banna ba tamba sa di balo asadi hlompha banna ba bona ha re ka ra khugela manyelo go go dilo wa lenyalo wa thoma wa everything ke e mo be ya bophelo ba botho e amanya motho wa botate se mofadi ikeng ka hara dintho ya modimo ntate o bua nnete a kare ha re ka ra khugela le modimo ha le khugela go modimo ke gona mo tsamaiso ya lenyalo re tla o ifona teng ntle le mo ka mo di mo ka senda tsa rona amen hallelujah hallelujah a ro lahlile manual kwala ntate Masekwane monna ke bane ka wa khutla pebekeng e tlang o ya utla ntate o re modimo o fane ka manual dinthong kaofela exactly a re go tla o ferehaneng go tla go ya lakaneng go kena ka betheng yona a kiss and make it love and to love a re kaofela ntho tseo modimo ka nnete e teng manual o teng transcript di teng ha ona ntho e seo jwale ntate moteng wa ke garela ke tlo kopa o etsa tjena o bua mantswana ka bokhutswanyana a re tlwele go etsa dintho di centre di revolve only on one party kore a eska ba gore re lenyalo nna le molekane wa ka it must be all about me everything ha re tsamaye mmogo monna le mosadi ntate wa ka dintho tsena di tsamaye mmogo a re balancing equation ntate mtong bona o ntse bua ka ntho ngore ntho ena ya jwala le yone e teng ai jwala a khona mana ya wa utla ke tsona tse etsang gore ya utla ntho mme ha bua motho a sa nwile jwala ba lo bua ntho tse ba di bua gore ke ijile tšhelete a setlatla ke ijile tšhelete monna keng a bua jwala ke re ho janwe kwa di tšhelete kwana mangana le siyo jwale ha ba jane kwana mo teng mo ba jana ditšhelete tseno mono mang o na le sio bane ba le babedi o mathape a kena ka taxi a re ke jile tšhelete a setlatla o e buelang dintho tse ba di entseng ba le babedi a khona Masekwane bona ntate wa ka a re mara motho o jwang man monna o ikutlwa jwang o tla re yehe o kena ka taverneng o fihlela ausinyana wa buisana le ene ba dumallana ne ha fetsa jwaleng bon ha fetsa o kgetha dibotlolo tse expensive ke a pele a ise we anywhere a kgethe botlolo tse expensive a kgethe jwala bo expensive bothata bo tlo ba kae ha o tshwanetse ho tsameiwe jwale story sa qala o batlang wena monna mo tavern story se ya qala o tsamaya wa Masekwane monna bekeng e tlang Dr Masekwane mo mamedi mo tleke mo re manteng hona letsatsing lena ena ke fielwane a tshwantse na go ke re bueng fela maleka ra lena ne o lena and ntate Masekwane re ntse tshepiso go di milione tsena tse re mamelang gore tshwantse ke re tsamaye re ye dibakeng tse fapaneng re ile o tshwara dikereke tse fapaneng tshwantse the royal jwale e pote jwale Botshabelo Bethlehem kwa Kimberley Valley re bue straight 99 straight re bue straight 99 re bue clar straight jwa go ba ntho tsena nakong re di bua ka go ya kwana ntho ena ya botawa ntate man ntho ena gore batho gona jwa lo kopana le motho o tauwe batho ba nka gore jwala ke lefa ntho ena ya gore ebe e sa le motho a o robale ai man lala wena Lala man Dr Masekwane watsamunate moruti wa ka man watsamunate re le bontate thank you modimo kuo mo mamedi mo tlo ra ka le shoma le metso mmedi di ngwana moeti o tenga di ngwana re balle ditaba ka mora mona o kopana le mfololo angane fa